Pamirsa kerama Bali ketahnyane nguning ayang pura geger antuk wastan jangkapnyane pura geger dalam pemutih. Pura puniki keuningin nenten medue paikatan sarang Ratu Kidul. Pura geger dalam pemutih magenaring desa Pemingi, Kelurahan Benua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seneru masuk pura kayangan jagat. Ake umat sane maosang, pura geger mapaikatan sarang Nyai Roro Kidul. Nanging indike inucap ketulak tugas oleh juru mangku Gede Madi Sanye, miwa mangku Wayan Sumiran. Ya diasun magenaring sisen abing miwaring sisen segarane, nanging sane kesungsung ring pura geger inggi punika dalam pemutih. Sane ngawinang wastan pura inucap pura geger dalam pemutih. Kebawas dalam pemutih, mawinan magenaring sisen segara, tur kepercaya gena Dewa Iswara saha Dewi Umeng. Munggaring tatwa Hindu, Dewa Iswara kesungsung ring sisi kangin antuk mewarni petak. Juru mangku sania maosang, ngenenin indik ornamen pelinggih miwa kori agung sani akean nganggen batu putih, manut juru mangku sania ngesangkaning dukiriin, pura puniki kekawitin kewangun antuk nganggen bahan alam sani pini nampak, inggi punika karang putih saha batu putih. Kita kan di Betari dan yang di Jendela dan sana di Riki nanti dalam itu di Betari kan dengan di Jendela di Jenak dengan kayun kacang mokah buruk diwati oh tentang kan kita hauling ke dan di Pulaki kan dan Pulaki dengan itu betul. Rumangku Madi Sani ngawawahin, pura geger dalam pemutih kepercaya pinaka gena antuk nunas pengrastiti turumaning kesukertan miwa keselamatan. Indike enucap kecinayang antuk wangunan ide betara dalam pemutih, utawi ide betara dalam segara. Gedung enucap metingkat 3 utawi saneka bawas Meru Tupang 3. Swece Bali TV.